haka khat ria tarik ukalalengkan uwe ubriu ya ubala tip kerteng kum uni lur Islam ubana kasnong barapathar harengkat ki kattu kat ningut ki paralok ki jong u kira let ban Pynpra ya umau Signboard jong ka skim Mgnrega kabana ka Umling CNR di blok. Nakaliang urang ba snong ka barapathar ba jutin nong tri habakran sekila pathai khubor ulayat ho bagi tei ki breu kila let ban Pynpra ya utei umau Signboard da ka ba kilakam ba ka tei ka jaka ka dei ka badang hap hapo uput usam jong ka Assam henrei kadang dei ka badang hap hapo uput usam jong ka Ribhoi district Meghalaya. Hadien katei ka jingja nakaliang ka snong barapathar kala ai da ka ejahar hapilang kata police outpost persya ya uni lur Islam pada ki paralok ki jong u ban pengat ya ki hakikti jong ka an kat kum ki kendon. Jingja te baro teman min ka jingja te hayro lapan long darbar ge hatu te klam pantip ge tang lagi jar ta latapat la phun gila ni basnong ulan lapo te bi deng em haying te ongi ke bruk bela bar balawan la pangkhen te Signboard te wan ongi te kham bawan bi chini hapo te bigel la phetno te wan te poi ya thana te usiro la lilang ya te kata ki brute bero pajire ta media lara ge ongi la Assam kene kate jinsha bat kalonga khobor ka basu siru yangi ba po snong barapathar kadon ka skim bayo kene ka na snong barapathar snong don lakne te la de psna mala kata ka skim jo ka NRJS te ba susi pat kalong ba kadon kene ki na banong ki geng ne kino ki bri mitho dur kon prai ta mau ne ta sanbit bala bu da ka blok te ke kalong ba susi te hadu kata ngiawan da sport hana khri kumne bani IFIR persya e gitu kinong le kam man huntu le kam sniu ne le kam Pynpra kata ka sanbut juga MGNRs balai daga sarkar hintu te ngi kwa ba kinik biukin laknuk nuru bakin khabai haka sip jung kulit kin sakem kin sa pestop kat kum ka ain te kajik pen ijuki kalong kane ba khamtam ki minister ni kita akan spang kaput te kamut kane kejepet i jum gine ki Runar te kamlong ka baba te kapat ro ya kamat ka ain bakan simkhya ya kane kakam